Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bolje sprečiti na televiziji Zdravlje. Danas sa mnom u studiju je dr. Goran Lekić, specijalista ortopedije ispred VS Beauty and Clinic. Pričamo o problemima stopala. Ne znam da li znate podatak da stopala koje nam pruža glavni oslonac se sastoji od 26 kostiju, više od 30 zglobova i velikog broja ligamenata, nerava i krvnih sudova. Dobar dan i dobrodošli na televiziju Zdravlje. Dobar dan, bolje vas našao. Ja sam ovo rekla kao podatak koji je meni lično bio interesantan, ali zašto? Zato što mi se negde čini da opet kroz tempo života i sve ostalo negde zapostavljamo naša stopala i da uopšte nismo svesni koliko sa jedne strane mogu biti zdravstveni problemi, a sa druge strane koliko bi mogli malo i više da povedemo računa. Pa čini nam se svima da su mnogo daleko i negde sakrivene cipelama, patikama, pa ne vodimo računa o njima, a u suštini da, veoma su važna. I modern stil života koji mi praktikujemo dosta utiče na njih, ali negativno. Znači, njihova građa, upravo to što ste rekli, to dovoljno govori, 26 kostiju, 30 zglobova, dosta ligamenata, krvnih sudova, nerava, treba mnogo više pažnje njima da posvetimo, jer u velikoj meri i ukupno zdravlje, pre svega to mislimo o koštano-zglobnom sistemu, jer sam ja ortoped, zavisi od naših stopala. A u kojoj meri su, ako dobro, sada nećemo da pravimo statistiku, ali realno problemi mogu da budu urođeni, ali u kojoj meri mi svojim stilom života narušimo zdravlje svojih stopala? U velikoj meri. Pazite, bilo koji deo organizma da uzmete, znači kompletnu medicinu, postoje urođene bolesti, koje sad što vi kažete statistički možda i ne bi mogla da se setim za sve, ali što se tiče stopala, mislim da je stil ponašanja dominantniji u uzrokovanju bolesti, povreda, deformiteta, nego što je nasleđe. Znači, ima taj statistički podatak, ja malo njega ponavljam, možda budem dosadan, to svi ortopedi koji se bave stopalom ponavljaju, da narodi kao što su Japanci, dok su bili u svojoj tradicionalnoj obući, praktično nisu imali čukalji ili neke druge probleme sa stopalom, kako su prihvatili takozvani zapadni stil života koji na kraju i mi praktikujemo, tako su praktično po procentima se potpuno izjednačili sa nama sa tog nekakvog zapada. Tako da stil, taj moderni života, visoke potpetice, uske cipele, definitivno utiče na naša stopala. Da li je to ujedno sad kad ste spomenuli čukljeve, da li je to jedan od glavnih i vodećih uzroka za pojavu čukljeva? I da li je istinit podatak, evo i samo i to da vas pitam, da žene imaju 15 puta češće ovaj problem od muškaraca? Jeste, s tim što ovako, statistika je dosta, znači kako radite, tako možete da dobijete statističke podatke, ali u principu da, poklapa se od 10, 15, pa čak po nekim podacima i do 20 puta više obolevaju žene od muškaraca u smislu pojave deformiteta tipa čuklja. To može donekle da se poveže sa visokim potpeticama. Znači, ovo što imamo muškaraca, verovatno je više nasleđe, možda uske cipele, ali visoka potpetica, odnosno štikla, jeste jedan od dominantnih uzroka. Sada imate tu i nasleđe. Znači, neko može da ima predispoziciju, pa i da bude neka manja štikla, pa da dođe do razvoja čuklja, odnosno haluksa valgusa, a opet neko može da ima ipak bolje nasleđe, pa i koliko god da nosi štikle da ne dođe do nekog poremeća. Znači, ipak treba vagati, ne možemo samo optužiti i obuću, a ne možemo samo reći da je nasleđe. To je neka kombinacija više faktora. Ali negde svim osobama koji imaju problem s čukljama mnogo bilo lakše tokom leta kada je bila otvorena obuća. Sad kada je došlo ovo hladno vreme, kako se to manifestuje? Pa pazite, u principu čukalj nije samo ono što mi vidimo da viri nešto sa unutrašnje strane stopala kod našeg palca. Znači, čukalj je kompleksan problem, znači koji zahvata čitav taj prednji, a kasnije srednji deo stopala, gde sem pomeranja tog palca, pomeraju se i drugi prsti, dolazi do širenja stopala, dolazi do padanja tog, mi ga zovemo medijalni uzdužni luk, to je znači taj unutrašnji luk stopala koji treba da bude jedan lep luk, a obično dolazi do padanja. Sad to je začarani krug, da li je prvo ravno stopalo pa čukalj ili je čukalj pa posle slabljenje pa dovede do ravnog stopala, ali u principu da zimi sada kad tako jedno malo šire stopalo, pa još imate i sa jedne i sa druge strane žulj, treba da stavite u cipelu koliko god da je ona široka, to teško ide. A šta se javlja? Jer su to bolovi, nelagodnost pri hodu i kako onda se obuća bira? Pa znate kako, u principu trebam biti iskren. Pacijenti kada dolaze, nažalost, još uvijek više dolaze iz tog estetskog problema. Baš to što im smeta. Ne mogu da obuku leti sandale lepe, ne mogu zimi da odaberu adekvatno, jer uvek, mislim, moramo da se složimo da u modi uvek je to neka uska cipela, a onda je na nekom drugom mestu bol. Znači, u suštini, taj bol kada se javi, to je već odmakla faza bolesti. Znači,
treba razmišljati o čuklju, da, i kao estetskom problemu, ali isto tako i kao jednom funkcionalnom problemu koji nam remeti čitavo stopalo, a kasnije preko skočnog zgloba kolena. Čak imaju neki radovi koji pokazuju da utiču u velikoj meri i na poziciju naše kičme. Tako da u principu da, treba obratiti pažnju. Pa da, zato što se verovatno i pri hodu krivi se. Kad se iskrivi temelj, toranju fizi, kad se iskrivio temelj, iskrivio se ceo toranj. A da li onda kada se rešava taj problem, se rešavaju i upravo ovi udruženi, pošto nije izolovan deformitet kako ste naveli? Pa morate, znači često pitanje koje se postavlja meni kao lekaru koji se bavi stopalom je upravo to da li je operacija čuklja definitivna i da li može doći do vraćanja čuklja. Ne znam da li ste spremili to pitanje, ali u principu mora se odraditi dobra dijagnostika, dobar pregled, dobra dijagnostika, jer nije svaki čukalj isti. Znači, nisu uvek isti razlozi pojave, tako da ako odredite zašto je došlo, što treba malo da se posveti više pažnje pacijentu, i ako naspram toga odaberete adekvatnu operaciju, onda ćete imati dobro rešenje. I onda naravno, mora i pacijent da vas sluša. Znači, moraju određene stvari da se rade kao i posle svake operacije. Postoje neka ograničenja. Je li to komplikovana operacija? Pa u principu sve zavisi kada se javite i koju operaciju odaberete. Evo samo da vas pitam, da li isto kada se javi osoba koja taj problem ima, na primjer, godinu dana ili nekoliko meseci da je primetila i osoba koja zapusti taj problem i javi se posle možda u nekoliko godina? Zapravo, ja čak i ne znam koliko može realno to da se trpi. Da vam kažem, može dosta da se trpi, verujte. Znači, dođu nekada ljudi, pre svega žene, gde ja zaista ne znam kako su mogle da istrpe više normalan hod, znači koliko žuljeva i kakav je deformiran. Znači, praktično stopalo se oslanja na neke delove koje ne možete da zamislite da normalno stopalo može da trpi oslonac. Što se pre javite, to je lakše. Znači, tu opet se dolazi do te neke prevencije, gde se postavljaju razna pitanja šta i kako raditi. U suštini udobna obuća, anatomski uložak ukoliko imate ravno stopalo, u velikoj meri pomažu, ali kao i kod svega tek na početku. Kada bolest odmakne, sad ste rekli, nakon 6 meseci, godinu dana, više godina, kada on uđe u tu svoju završnu fazu, jer to je postepen proces. Znači, tu neki ligamenti slabe i kada neka koščica preskoči, onda dolazi do brzog napredovanja čuklja, gde bukvalno nakon 6 meseci može drastično da se izmeni izgled stopala i da dođe do pojave bolova. Sad tu je još važnije što je za mene kao lekara bitno, a opet i za vas pa kao pacijenta, jer pa ja vas lečim i operišem, tu se mere i neki uglovi koji se veoma drastično menjaju u tim poslednjim fazama. A od tih uglova zavisi koju ćemo operaciju odabrati. Što se ranije javite, u principu su jednostavnije operacije. Što se kasnije javite, to su nešto komplikovanije operacije. Opet treba biti iskren u odnosu na neke druge, pre svega govorim o ortopediji, to je moja grana medicine koju sam završio. Ipak su to manje komplikovane operacije od nekih drugih operacija kao što je kuk koleno, kao što na kraju u istu moju hirurgiju spada i artroplastike skočnog zgloba. Znači, operacija čuklja je ipak jednostavnija procedura, sigurnija procedura po pacijenta, ali kao i svaka hirurgija nosi svoje rizike. A da li su jednaka ta dva stopala kada se nastanu čukljevi? Sve zavisi. Može da se desi da se uglavnom se javlja na oba stopala, nekad izraženi na tom dominantnom stopalu, stopalu oslonca, kao što ima ona desna ruka za pisanje, tako imate i dominantnu nogu kada se oslanjate, ali najčešće to, da kažemo, neke su minimalne razlike. Sad imate ljudi, on može da bude i posledica povrede neke, nebitno da li je to bilo u detinjstvu, ranoj mladosti, pa da se kasnije razvija. Onda možete da imate samo na jednom stopalu, a da drugo stopalo bude potpuno zdravo. Moram i da vas pitam, pošto je danas apsolutno sve dostupno, pogotovo putem interneta nas ovako često opskrbljuju raznim informacijama da može da se naruči sve i svašta za male pare, a što može da donese baš kada su i čukljevi u pitanju puno boljitka. Da li preporuka probati takve stvari ili ne? Pa pazite, ja u principu ništa svojim pacijentima ne zabranjujem. Ja im samo savjetujem. Dosadašnja neka i moja praksa i svetska praksa je pokazala da nešto tipa anatomskog uloška za ravno stopalo može pomoći. Nažalost, ovi drugi mogu da vam pomognu u smislu smanjenja simptoma, ali u smislu da zaustave proces ili da ga vrate, praktično je nemoguće. Znači, to morate same proceniti neki rizik kada uzimate, tipa separator će vam pomoći. To je jedna kao silikonska uložak koji se stavlja između palca i drugog prsta na stopalu, da on će vam pomoći u smislu simptoma, bit će vam lakše, moćete lakše da se obojete, neće prst preskakati prst, ali on ne može da vas izleči. To je moj neki lični stav na osnovu mog iskustva i poklapa se sa tom literaturom, što se kaže, uvek morate da se malo konsultujete sa literaturom, tako nek mi ne zamere ljudi koji propagiraju to, ali ja mislim da ne mogu
pozvali ste se na reklame, mislim da ne mogu izlečiti. Vaš savjet kada je ova tema u pitanju, posle koliko se javiti ortopedu? Pa što se mene tiče, moj savjet je čim primetite problem. Jer to je onda najbolje vreme. Znači, jeste, što se ranije javite, jer u principu koliko god da sam hirurg, treba ipak pokušati izbeći operaciju. Znači, koliko god može da se izbegne, to može ipak samo u ranim fazama, kao na kraju za svaku bolest. A kako se onda leči, ako nije hiruški? Pa u principu, pazite, rekao sam, dosta je povezano sa ravnim stopalom. Znači, onda se koriste anatomski ulošci i to podrazumeva, on vas neće izlečiti, ali će korigovati poziciju vašeg stopala u obući i samim tim će se smanjiti taj nekakav pritisak koji trpi taj prvi metatarzofalangealni zglob koji inače strada kod čuklja, odnosno haluksa valgusa. Kada pričamo o ravnim stopalima, dobro, opet vraćam se na ono pitanje sa početka. Jasno je da postoje prosto osobe koje se rode s ravnim stopalima i negde sam primetila, uglavnom ljudi kada postanu roditelji ili ajde da kažem naši roditelji su posebno pridavali značaja kada su nam ispravno stopala i ispravno obuće to u početku i to negde ostane kad je prohodavanje u pitanju i kasnije kroz tempo života, kroz komercijalnu obuću, zaboravi se i zapusti se potpuno ta tema. A negde na početku mi se čini da je osnovna bila briga i roditelja i naših i nas kao roditelja. U kojoj meri mi možemo da doprinesemo? Može ravno stopalo da nastane kroz život? Da. Stečeno ravno stopalo. Da. Malo smo pričali pre emisije, u principu ja sam malo rogobatno zvuči adultni, znači ortoped za odrasle pre svega. Naravno da imam kontakt u lečenju sa decom, ali uvek roditelji savjetujem da se jave dečijem ortopedu, jer to su ljudi koji imaju mnogo više iskustva od mene. Ne, naravno, ne pričamo o deci, nego ja kažem... Ali u principu stečeno ravno stopalo, da, to je nešto što se javlja tokom života. Da li će se on javiti u nekoj mladosti rano ili kasnije u toku života, da, to je deformitet koji može da se javi bilo kada u životu. Znači, ne morate biti rođeni sa njim. Postoji određena predispozicija, znači opet postoji nasleđe koje može da se poveže, znači, ajde, opet donekle se češće javlja kod osoba ženskog pola, pa se kaže ako je vaša majka imala, velika je mogućnost da ćete vi imati. Sad, uzroci tog ravnog stopala kod odraslih su različiti. Znači, ja uvek govorim, postoji neka dva važna mišića, jedan je možda malo važniji, zove se tibialis posterior, i imaju neki ligamenti i često kada oni stradaju, a to je najčešće neka povreda, neka distorzija, znači uganuće skočnog zgloba, gde vi obraćate pažnju na sam skočni zglob, a ne obratite pažnju na to i oni nakon godinu, 2, 5 počnu da reaguju bolom i, na primjer, u roku od 6 meseci do godinu dana dolazi do razvoja ravnog stopala koji je uzrokovan upravo povredom, ređe oboljenjem ta nekakva dva ključa, jedan mi zovemo dinamički, drugi statički ključ našeg stopala. Isto tako postoji mogućnost da imate neko oboljenje, znači vezivnog tkiva, koje dovodi do poremećaja tog ligamenta ili mišića, pa oni usled oboljenja vezivnog tkiva, znači to su najčešće autoimuna oboljenja, pa mogu da budu neprepoznata, dođe do njihovog slabljenja i opet, prosto ako nešto što vam drži stopalo u normalnoj poziciji oslabi, očekujete da će da dođe do sleganja tih 26 kostiju koje smo pomenuli malo pre. A koji su najčešći znaci i simptomi problema sa ravnim stopalima? Po principu samo ime kaže. Znači, to je spuštanje tog unutrašnjeg luka stopala. Da. S tim što u početnim fazama, to je opet, tu bol može da bude pre tog spuštanja stopala, koji opet možda je više estetski, ali i funkcionalni problem. Javlja se bol i konkretno kod toga što je najčešći uzrok, ovo što sam pomenuo, opet možda je malo medicinski izraz, zove se sindrom zadnjeg tibijalnog mišića i taj neki spring ligament, javlja se bol. Znači, pre bilo čega što se desi sa stopalom, javlja se bol sa unutrašnje strane stopala, znači u projekciji tih struktura. Kasnije, već kako dođe do spuštanja, dođe do opterećenja spoljašnjih struktura, znači ovamo gde imamo spoljašnji gležanj, pa onda dolazi do bolova i na toj strani, ali tu već možete i da vidite da postoji ravno stopalo. Tako da je možda neki vodeći simptom bol. Znači, mnogo pre nego što dobijete ravno stopalo, može da se javi bol u ovom. Ja govorim, ovo je neki najčešći uzrok kod odraslih koji dovodi do pojave ravnog stopala. I koliko shvatam iz vaše priče, automatski postoje i stepeni deformiteta. Postoje, znači to je malo komplikovano, ali što se tiče nas lekara, pre svega ortopeda koji se bave stopalom, imaju neka 4 stepena i onda otprilike u tom prvom stepenu, najranijem, praktično ni ne vidite da postoji ravno stopalo, dominantan je taj bol i tada može da se reaguje, znači različitim terapijama od ovih klasičnih, mi ih zovemo nesteroidni antiinflamatorni lekovi, znači krenulo je sve od andola, a sada je došlo do velikog broja drugih lekova koji smanjuju upalu,
tih mišića, jer bilo da se radi o prethodnoj povredi ili o nekom autoimunom oboljenju, u suštini proces koji se dešava na tim strukturama upala. Uz to uvek idu ulošci koji treba da vas rasterete, znači udobna obuća i da određena fizikalna terapija, pre svega radi jačanja mišića, ali to možemo samo u toj prvoj fazi. U drugoj fazi stopalo, sem što je bolno, već vidi se da se spušta taj unutrašnji luk stopala. Ja govorim ono što može da primeti i običan čovek, a pogotovo lekar. I u toj fazi već može da se reaguje ne hiruški, ali najčešće zahteva neku hirurgiju koja još uvek nije toliko komplikovana, ali je mnogo lakše lečiti i u toj fazi mi još uvek kad pregledamo, ja mogu da stopalo dovedem u normalnu poziciju. Treća faza je, znači, sve ovo što sam ispričao, ali već ja svojim pokretima ruke ne mogu to stopalo, znači, govorimo o fiksiranom deformitetu i tu već praktično nemate mogućnost ne hiruškog lečenja, već hiruškog, naravno to savjetuje, pacijent mora da prihvati, kao i sve druge hirurgije, da shvati da postoji određeni rizik. I četvrta faza je kad već je sam skočni zglob, znači, sem stopala, zahvaćeni skočni zglob zbog te poremećene mehanike i biomehanike, praktično dolazi do trpljenja skočnog zgloba i dolazi do njegovog propadanja artroze i to je, da kažemo, neki poslednji stadijum koji je i najbolniji i estetski da kažemo, uslovno ružan. Ružno izgleda to stopalo, veoma ga je teško staviti u cipele, jer vam je deformisano stopalo, imate na nivou skočnog zgloba problem, znači sad više ni duboka ni plitka obuća vam ne odgovaraju. Tako da, postoje neki stepeni koji su nama bitni da se, znači nama lekarima koji se bave time, koji su bitni na koji način ćemo pristupiti lečenju pacijenta. Ako pričamo o prevenciji, koji je vaš savet, kakvu obuću birati? Tu se vraćamo na ovo, znači prohodavanje. Imate sad neke podatke, ranije je bilo do 4. godine, sad je to pomereno do 5. 6. godine. Teško možemo govoriti o klasičnom ravnom stopalu, sem kod nekih urođenih, zaista pravih urođenih ravnih stopala, kod kojih postoje određeni problemi anatomski u samom stopalu. Ali taj spušten unutrašnji svod se može tolerisati, znači do neke 4. maksimalno 6. godine. Nakon toga mi već možemo govoriti o ravnom stopalu kod deteta. Znači, opet isključujemo ono što je klasično urođeno ravno stopalo koje zahteva i mnogo ranije da se reaguje, to je opet oblast za dečijeg ortopeda. Znači, ako već u tom periodu dete ima spušten taj unutrašnji svod stopala, treba reagovati adekvatnom obućom. Znači, to je obuća koja ima taj anatomski uložak, on podrazumeva da se podrži taj unutrašnji deo stopala, to je taj luk, da on ima jedno jastuče koje sve to podiže i da je unutrašnji deo cipele i spoljašnji da fiksiraju, znači, samu petu, da stopalo, sem što je podignuto, bude i fiksirano u toj obući. Sad na roditeljima je da odaberu da li će to da bude klasična ortopedska obuća, od čega roditelji često beže, mada sada što se kaže, se dosta i to razvilo, tako da i te cipelice ortopedske su sada izuzetno lepe, nije to kao u nekim prošlim vremenima, možete da ih birate što se tiče te neke estetike, ili ćete opet odaberete fabrički izrađene cipele. Ali evo za nas odrasle, ja često, evo sad posebno kako je zima i često vidim devojke, verovatno gledaju šta im je udobno, šta je verovatno i financijski dostupno i vidi se već s polja da ima veliki broj čizama sa onim mekanim đonom koji se deformiše pri običnom hodu. Kako uopšte to utiče? U principu, meni je profesionalna deformacija, pa onako malo kada šetamo na posao svoj, volim da idem peške i onda dosta ljudi, vidim, dosta mladih, zaista ima taj problem, a nisu ni svesni. A sad opet ne možete ići po ulici pa zaustavljati ljude. Evo, možda ovo neki način da se skrene pažnja. Znači, taj deo gde pete u suštini idu u polje. Znači, pete, ovako mi to zovemo valgus peta, znači pete bežu u polje, samim tim se taj unutrašnji deo stopala više, to je ovo što vi vidite. Znači, ta mekana obuća samo reaguje na već deformisano stopalo. Sada, takvo jedno stopalo bi trebalo da bude u dobroj obući i možete da odaberete. Ja kad kažem anatomska obuća, nije to nešto gde će vam u prodavnici prodati anatomsku obuću. To je znači obuća, pogotovo sada zimi je to mnogo lakše naći. Znači, to su poluduboke ili duboke cipele, patike koje imaju čvrst taj zadnji deo koji dobro fiksira petu, koji dobro fiksira skočni zglob. Vi sada u većini obuće kada kupujete već imate anatomske uloške. Sada to nekome je dovoljno, a nekome, boga mi, treba i što se kaže da... Ali i preventivno, znači, evo, pođemo od toga, nemam nikakav problem, mogu da uzem uloške, kakve uloške onda biram? Da li je bolje opet otići kod nekog ko će da mi uradi za mene lične uloške, jer i to dostupno sad svuda? Da, to je sad pitanje, to je sad malo onako na ivici noža, da li neko ko ima normalno stopalo treba da nosi uložak? U principu možete, ne može vam naškoditi. Treba krenuti od toga... Sad onda to neko pita šta ako mi se navikne stopalo na to? Pa neće se naviknuti. Neće se naviknuti, znači,
tada zaista treba birati onaj uložak koji neće još dodatno da vam podigne svod, nego koji će samo da dodirne već vaše normalno stopalo. Znači, apsolutno, ono ima naše u narodu, od viška glava ne boli. Znači, svakako ne može da vam naškodi, a da li je potreban, to sad bi već bila malo duža priča. Nema, naravno, ali da li eto i to, pošto i to se danas dostupno i prodaje svuda, Apsolutno može. Znači, vi imate čak i u slobodnoj prodaji, znači u prodavnicama gde se zaista prodaju cipele, vi imate te neke najobičnije anatomske uloške koji nisu ni previše sa tim istaknutim unutrašnjim delom. To može da bude sasvim dovoljno za osobu koja ima stopalo bez problema. Ja sad malo širim ovakvu temu, ali mi je inspirativno zbog svega. Sad kad smo pričali o, kako ste objašnjavali, da taj hod, odnosno da već osobe sa deformitetom to tako utiče na obuću, ja uglavnom u svojoj okolini čujem to je hod. Je li to hod ili to stopalo? Ili to jednako? Znači, u principu, ajde da kažem, uslovno jeste znak jednakosti, ali to je stopalo. Znači, samo ne može vama hod da uzrokuje ravno stopalo, već je hod posledica ravnog stopala ili nekog drugog oboljenja. Vi imate čitavu jednu oblast, nevezano samo za tu hirurgiju stopala i skočnog zgloba. Znači, određena oboljenja kolena, određena oboljenja kuka, određena oboljenja kičme proizvode određeni, sad glupo reći, stil, vid hoda, gde vi već kao lekara koji imate iskustvo možete da pretpostavite, ako vidite kako čovek hoda, što bi narod rekli kako zanosi, možete da procenite gde postoji problem. Što se tiče ravnog stopala, da prvo dolazi do tog poremećaja, samim tim se i menja ta šema hoda. Jasno. I može da se vidi, znači vi imate sada savremeno, to su ljudi ranije radili, sad pogotovo s ovim savremenim kamerama i uređajima, imate uređaje koji mogu da vam snimaju vaš hod i na osnovu toga tačno da proceni sem onoga što kažete izrade uložaka, da proceni tačno koliki je stepen svega toga. A kada govorimo o kući, i tu sad možemo da kupimo sa anatomsku obuću za kod kuće? Po principu može. Ja sam odrastao pa smo govorili pokućnice. To je malo onako šire od papuča. Papuč uvek kad pomislimo to je nešto sa otvorenim prstima. Ali da, znači možete i obuću za kuću da bude anatomska. Čak mislim da sam video da sad ne reklamiram firmu, video sam da jedna firma proizvodi konkretno za decu. Pretpostavljam da može i za odrasle, gde proizvodi papuče za kuću koje su upravo urađene sa tim, da drže zadnji deo stopala, da podrže unutrašnji deo stopala. Tako da, postoji to. Sa kojim vama problemom najčešće dolaze pacijenti? Pa, realno i meni, pošto eto, kroz svoje školovanje sam upoznao dosta ljudi iz pre svega Evrope, ali i sveta, čukalj je nešto dominantno u mojoj hirurgiji. Znači, to nije, kako da kažem, ja se izvinjam ljudima koji imaju pa im smeta, znači, to nije najdominantniji deo hirurgije kojim se ja bavim, ali da, verovatno i 70% pacijenata koji se javljaju zbog stopala su ljudi sa čukljem. Pa tek onda sa nekim drugim problemima, ali ja pretpostavljam da je to malo skopčano i sa tom nekom medicinskom svešću. Više se priča o čuklju nego o nekim drugim problemima, pa onda samim tim ljudi prepoznaju da imaju i valjda je to nešto što ne morate ni da imate neko medicinsko znanje, pa vidite da se palac iskrivio, pa dođete kod lekara. Ali ja sam gledala koliko je zapravo širok spektar ovog domena u smislu kakvi se problemi postoje, pa, na primjer, kako prsti mogu. Sad vi ste rekli da, na primjer, dešava se da sami čukljivi nisu izolovani deformitet, pa to onda utiče na prste, ali videla sam, ne znam, čekićasti prsti, kandasti prsti. Sad ja ne znam se dobro izražavam. Pa tu jeste, znači to je malo šira, pa to morate uvek da ponavljate, čak i za ispit, koji se zglob iskrivio, a koji se ispravio. Ali u principu to je opet neka oblast gde imate, znači, veliki broj tih deformiteta malih prstiju može da bude povezan sa nekim neuromišićnim oboljenjima, što je opet najčešće neki nasledni faktor, ali to se već prepoznaje na neki drugi način. Ovo što kada govorimo o samom čuklju, prosto jednostavno ako posmatrate, ako imate taj palac koji se krivi i koji gura prste u polje, na kraju dolazi do preskakanja ili taj drugi prst ga preskoči ili se podvuče pod njega, čisto fizički dolazi do pomeranja. Drugo, kako nastaje čukalj i kako se pomeraju te neke, mi ih zovemo sezamoidne koščice koje se nalaze ispod glavice, te prve metatarzalne kosti, tako se čitav taj prednji deo stopala širi. I onda glavice ovih drugih kostiju nalegnu na podlogu, nalegnu znači na zemlju, da kažemo, uđu u oslonac mnogo više nego što su pri normalnom hodu, što dodatno opterećuje te male zglobove i onda dolazi do deformiteta prstiju. Najčešće se vidi deformitet do drugog prsta, ali u principu ukoliko dugo traje, onda se razvija i trećeg, četvrtog, pa čak i petog prsta. Znači, praktično čitav taj prednji deo stopala bude na neki način deformisan i u principu zahteva hirurgiju. Sad neka škola koju sam ja
uči, ona polazi od toga da bi ipak trebalo raditi što se tiče lečenja, jer sad već govorimo o hirurgiji. Znači, došli smo do nečega što mora hiruški da se rešava, ukoliko se, naravno, pacijent odluči za to, da ipak treba ići u dve faze. Znači, da prvo rešite čukalj, da rešite taj, mi ga zovemo neka kao prva osovina, first ray na engleskom. Znači, prvo to da rešite oslonac preko palca, da to stabilizujete. U nekom broju slučajeva se onda ovi drugi deformiteti mogu delimično ili potpuno povući. I onda ste opet spasili pacijenta od druge operacije. Tako da neko moje iskustvo i znanje koje sam od drugih ljudi uzeo je da prvo se rešava čukalj, a onda se rešavaju mali prsti, sem taj drugi prst koji ukoliko je baš deformisan i ukoliko smeta, može zajedno sa čukljem da se radi. Ali ono što je važno, počnemo poruku da trebalo bi da se obrate zato što, koliko shvatam, zaista su svi problemi rešivi. Neki lakšim, neki težim putem. Pa u principu, ajde da kažemo, rešivi. Znači, možda ne možemo da rešimo nešto 100%. To je i pacijentima, kažem, sve zavisi u kojoj ste fazi došli, jer jeste, da, donekle operacija čuklja jeste i estetska korekcija. Znači, treba da ulepšamo stopalo. Ali pre svega ja to gledam s ove druge strane, da vam omogućim normalno funkcionalno stopalo koje vas neće boleti i koje će stati u normalnu cipelu. I koje remeti realno svakodnevni život ljudima. Znači da možete da se vratite svojim svakodnevnim aktivnostima ili većini svojih svakodnevnih aktivnosti. Znači u principu treba se javiti lekaru, postoje rešenja, možda nema rešenja u smislu da se sve vrati kako je bilo nekada, ali da bude mnogo bolje nego u tom trenutku javljanja, da. Da li se slažete da u tom smislu, evo sad, s obzirom na ovu celu epidemiološku situaciju gde se ljudi malo boje i pregleda i odlazaka kod lekara kad baš ne moraju da ne gube ovu zimu, da neko ko nas trenutno gleda, ako ima problem, da dođe i da pogleda i da proba da reši? Pa sad, i to smo malo pričali pre emisije, kao i svi ljudi, to je normalno. Znači sve ovo što nam se dešava, da kažem uslovno, čak evo ja kao lekar, nismo negde, to smo čitali u knjigama, ali nismo bili pripremljeni za ovo. Da, znači, ovo je nešto što u ovom trenutku traje i sada ja mogu samo da slušam ljude koji su mnogo stručniji po tom pitanju, znači epidemiolozi, infektolozi, da to neće se tako brzo završiti. Znači, trajeće mesecima, pa negde sam čitao i do 2022. ali to su sad već neka predviđanja i pogađanja, ili u principu ne može ni život da stane. Sada ne mogu ja da stavim čukalj ispred zdravlja neke osobe ili ne znam, bilo koji problem stopala. Onda dolazimo do celokupne medicine gde u principu ne možemo stati. Moramo da nastavimo makar u nekom minimumu da pomažemo ljudima i sa ove druge strane. Jer mislim, ako čekamo godinu, 2 dana, onda zaista veliki broj ljudi, pri čemu ne govorim samo o čuklju, govorim o masi drugih medicinskih problema koji uključuju i ozbiljne bolesti, na neki način moraju lekari biti dostupni za to. Jer, mislim, onda ćemo imati situaciju da je prošla korona, da mi imamo epidemiju drugih oboljenja, deformiteta, da li je to stopalo, da li je tako da. Neki moj savjet je u principu, kao nebitno od ujutru kad ustanete pa do uveče dok ne legnete, mislite o svom zdravlju. U ovom slučaju razmišljate da ne zarazite sebe, da ne zarazite druge, budete odgovorni u svom ponašanju, a opet razmišljate i o drugim aspektima zdravlja, tako da mislim da neko ko primeti problem, uključujući i problem stopala i uključujući sve druge medicinske probleme, treba pokušati doći do slobodnog lekara. Znači, znam da je to sada teško, da je naš medicinski sistem i opterećen i da je veliki broj obolelih i da je nas lekara možda manje nego što bi trebalo da bude, ali eto, makar da se čovjek potrudi da pomogne sebi, da pokuša da nađe lekara koji može da pregleda. Hvala doktora na izdvojenom vremenom, što ste bili moj sagovornik danas i na ovim savjetima koji ste nam uputili. Sa nam danas u studiju bio je doktor Goran Lekić, specijalista ortopedije ispred VS Beauty & Klinika. Vama hvala, poštovani gledalci, na pažnji. Emisiju možete pogledati ponovo u repriznom terminu u 17 časova i na našem YouTube kanalu. Doviđenja.